Malungil kap singal mer kami war other belal mo sumilo mes oreng setial mo mes ringi TMC channel 38 tamlamot temela Meang el Chais may kagida yel Meang el Chais dilu parabel water ilal tal sandel bok mal mes kami ilal time silgot el Meang el Chais ha isela presidente Taiwan el president Tsai Ing-wen en kanga mlerbelaw ra March 21 ra bukor nga ra 8 o'clock PM ra kapsingi nga mlek mirdra airport el mlorsil belur belaw ngi awaya bolgot el belura tahiyo likel ala ra belura Taiwan el ngara official el state visit angkal president ra Taiwan radil giler dra skochura ira el Blomitra delegation ra belur belaw blel hedringia Vice President Arnold Oilo madiregal ministers madiregal expats el tirigel adra Taiwan el kira belur belaw am larsel wave abanderang ra belur Taiwan ma belur belaw welcome rang kay del president tertir diregal luri rise ang mlora PRR president ra belur belaw mar traditional leaders am larse mengiringi patoka activity ringi lurura belur belaw mlora all the eight center mlo visitor sel Taiwan technical mission farm ngara neking direkal mlora dolphin Pacific patoka activity ringi wayarwa tree planting program luru ringi madirekal le hostra dinner ngara mayong cultural center edire kalulgi wat yai del visit ringi ang blo ringi official el wayal kura signing agreement edire kal raungil wayal kura mol dal wira dalong lela Taiwan mablur belaw edire kal wayab lol hand over sel madal ra sel ngia bilas el bolo meskidar adra Taiwan laringira PRR Palau Royal Resort se malungil Chais el mergidar adar belaw yauriu ra belur belaw yang mo visit ra belura nauru edire kal malmol mertial se egal state visit ringil mora Marshall Islands kanga visit tay gay kidel ala ra belura Taiwan ngara tahiyo kada malmol mara Meang el Chais makada dir ka malmol mara isela airport ma dol tirak ra ay siya ngarangi sel $28 million loan ra abelur belaw el mora hatchaigal wayal bol renovate el expand ra airport ra abelur belaw matial Aisel isela airport dol tirak ringi ang malugol wasya presidenta mlalu usia babilingel mor olbira kalulaw el mlo makatak labe biratoy tara mlarkay gidel babilingel awase tiang el loan $28 million sa total ringi tiang non-recourse basis madol tirak ra ay sang malukol wase silwayal collateral tiang loan sil klisi ela ablur belaw wayabol ngun sa chaiga machaiga mongun sa tara kumbalil mo manage tiay kidel airport say yawayal dil imol collateral tiay kidel loan say kidel management tiay airport tel bodongun sa chaiga wayabol ngun sa nga tara kumbali el molmutra tiay kidel balseda hadahara orangil $28 million illegal fira airport mo mangkader tiay kidel udod mangwaya ungil Chais silang waya lakaw do de la belur belaw malubeng clock le la belur belaw el bota nga lo sears el datobus malubeng collateral mo sabi el renew o magps manglora airport travel belaw tol tirak ra ay siya chaiga kumlogi usel el palasira Japan's ODA yung le request tax exemption del mura tirigel tira prime contractor ma segi del prime contractor mo malaya gay del tax exemption dia kangi del subcontractor malubeng sel PIAC
segi del PIAC dom kodor ngilwaseng Palau International Airport Cooperation tiang adili kal dia kabulola ya tax exemption kata malmol maraay siya tol tirak raay si silguk blara Senate lolo yang floor amendment del mura House Bill el tiramo o provide a CRT ma import tax exemption el dire kal mura gel prime contractor during construction phase kay del airport mang tol tirak raay siya plara house la adapter kay del amendment dur the final reading tamla accept ringi mangungil aisel mura ay del prime contractor se dire kalungil aisel mirabulu belaw mo manglo o magpesra airport rigi del wayala ka klokle la blu belaw assets la blu belaw malubeng urude la blu belaw bodol sirs di segi del el management right ra airport se llamo collateral ra blu belaw ing expand improve kay del airport tol tirak ra ay se tiay del project ra airport anticipate del waseng lo amo mari raw ira 2020 or by 2020 ang lamo mari mo sabi el accommodator sel book our oceans conference el yaklol event el bol hoster niya balur belaura year 2020 kada malmol mara Meang el Chais makada kurang arse do me ringira isel tiay del 2020 our oceans conference el yaklol conference ra balula del masaw dra tele la usab aklela environment tama bela balula el morangira year 2020 mablur belaw am la langitra hablur amerikel el gire la assistance ra security tial our oceans conference clol conference betukar adal me attender ngi dire kal betukar ngarba bel agama mereder la betukal belura belul aga me attender tiai gidel our oceans conference mablur belaw o maral wasen dia kal sabe el dingil tangi handle ra security tirai kidel high profile adal me attender tial conference manglolangi travelura merigel matamelang seurgid matiai gidel lontila niesura tora security travelura barda motara sawadler se gidel mid joint committee meeting el morni lo gelar official travelur belau mablura merigel ra early May kada malmul marami ang Chais makatukuk ngara isela Russian Federation matol tirak raay siya balura Russia sawal moldurok ra delegation ringil mira balur belaw el mo explore malubet ko omesa teletele la makaral lar adra Russia lo shobay lo trira adra belaw mang waise kada diril malmol mara ay sa madol tirak raay sing tilo badra presidential press conference el wasing dire kal mlarangi Russian trade delegation el mlera visit travelur belaw emrael el dire kal segi dia lomda suring il kukire la trade ra dalong le la balur belaw ma balura Russia kada malamol martiay del isela balura Russia ma presidenta malgol wasi sel lul da suela balura Russia el mo o mga moklara sil kurat teletele la GPS ra al sela balur belaw el dom kodor ngilwa se GLONASS tiang Global Navigation Satellite System presidenta malgol wase iris quote welcome and needed waya mal dos peringi uspa al gire laba morea mera balur belaw President Tambelgol was in dia kalsal madangi ay details in dia Ministry of State Rabulur Belaw ang ara aldo adul kirela tiang lobang Balura Russian Federation et tiang aul matamalil telo soril me mokler ngi Rabulur Belaw geographical location Rabulur Belaw maluben selva Rabulur Belaw Rabulur ada malungil at tel girel tiang adol tirakra ay set tiang space-based satellite system et tiang uspera satellite elwaya teletele la GPS elanga GPS akuk lakat mokrar adra blura merigel et tial GLONASS akuk lorur ngiar adra Russia dire kal ngarngia
tara competitor tiai kita glona sama GPS guk loru ringi adra sina tiang uspaal el mira blur belau le tiang adiregal mo lang seo ra blur belau madiregal mo lang seo tol toil gire la toira maritime and air navigation teletel bakal radao ma meliviul tiang medel waya teletel la GPS kada malmol mara Meang el Chais makadukuk mura tara Meang el Chais el belur belau amla angua chairmanship per sel PNA Paris to the Nauru agreement el belur belau lo bangela FSM ma PNG ma belura Marshall Islands Nauru Solomon ma Tuvalu ma Tokelau member tiai gidel Paris to the Nauru agreement tiai gidel Paris to the Nauru agreement ta al dalela gai gidel el belura tahiyol masaw da tora ngigel ma especially a tora watuna el dabati keringira gai gidel dabela gai gidel belura tahiyo adol tirakra aiseng mot maka dabela gai gidel belura tahiyo 40% del clora Europe rogir mal batol ngigel matuna ngara al sel gai gidel dabela gai gidel belura tahiyo betok rai ke ladul waseng skip chak tuna ke loru la lola lo meo bai kai kidel ken tunal dom arras toang betok rengi al ngara era atabe lai kai kidel belu adol tirakra ai se tuna industry el ngia betok rengi atu bedrai kai kidel tabe lai kai kidel belu rataheyo worth $40 billion industry tuna industry ra belu la rogi mang seiki del wayal PNA amalas malo reol girel waseng makarai gai kidel belua moklo ang aliwel lel langaira tiai kidel tuna industry nya klol industry ra belulaf tara longot mokler ngin la motela rak sel VDS maluveng vessel day scheme eligel bilas ngara haraw ay gel belu ngara ra tabilay gel belum tiang reol masada patokol niya kan kesterra tabil mangkalilay gai kidel belura atahiyol 8 del belu mai gai kidel baby ra belum la choner tirm ngil aisel guk belur belawa mla take over chairmanship gai kidel PNA tiang al chairmanship paro te tra dolong lilay gai kidel el belura tahiyol member Paris to the Nauru agreement kada malmol mara Meang el Chais ma sel guk isela hardira Germany etial telal Meang el Chais ram la memong akulu aisel waseng ngarangi sel el crucible meliwek rabelul ad estoba betokol belura belul ad el dom qador ngil waseng albatros tiang mlarangi teru lobek el mlarangi el ngal redil mabeil ngangar okwi ta matrengi largil les me el mlarangi tela harterngi mangle yak sukra bi ilwase ka kada mortial trip ya kongal toyak mat malubak mosme resel belur bot stobrengi se ya bok madak leringi mangal radila los mer ra era al mir belau masir al gir de tiai del cruise ship el albatros ra belur belau ra March 4th ya ambulance amle redil melai rang radil manglor hospital emlar sem los mer ma kamal dille lam lorngi ra March 11 emlo madakra Germany sel gukyak sokorang kalbi ilsa almurang karadila wase ma o made mo madaklir sel belul daborngi ngakamo malmol mertiay kidel triple meliwek rabelul af madol tirakra ay setiay kidel albatros mo mereka tiay kidel triple ngil meliwek rabelul adra el muktel mora Germany ra may manggil ma may ang kay kidel adalo am muktel mok merdrabel wal ya be ila di meldak rabelu belau kata malmul mra Meang el Chais makadukuk mura isilay yoka makada dirka malmul mra isilay yoka ma dirka telal Meang el Chais ram la memong akulu aisel wasem larang ya petition el waya lo robra ay yoka rai gai del public schools adol tirak ra ais tirak del petitioners ra yoka am lalu usia babilingir el wase makatakli wase tial yoka tiaki moru rengi len tiaki respecta
aku ulda suirar bebirar ata ki meru rengi lagi o marang petition rengi lagi o maral wasing ayo ka awai ala kalungi lel morawel being ra arang lagi dal ngal karbelau madol tirak ra ay set tirak ki del petitioners ra yo ka ba imla offer alternative el sabi el meru rengi instead ra yo ka tiang alom ko rengi wasing power move kids program tiang el programa blal endorse rengi a Department of Education Rabulura Marigel, el direct stretching exercise lo ngela positive quotes. To maral was a better alternative rakuk tungura tungura yoga. Kada malmol marami ang alay si Engel Chairman ra Senate Committee on Youth and Social Welfare el Senator Rechis Agitaya alil si ababilengil mura president tra Senate wasang maral ngarangi trigel homeless ra ablura kwam el other belau telal meang al islam la memong akulu aisel wasang ngarangi trigel homeless el other belau ngara kwam yang kay via Senate Committee Chairman ra Youth and Social Welfare Senator Agitaya mlaw aisel wasang maral ngarangi 19 el av adol tirak ra ais yang wasit tirak kay del av abatukor tira ang araigel dul wasing incomplete del blay mal ubaul matangaralis tra homeless le gel bliri rablura guam away ala kalmit taigel standard ra housing rablura guam madol tirak ra ay sil Palau Community Association el aldalira other belau kirak guam aureol lo bengel at tablo lobis agency rablura guam dom kodorngil wasing guam homeless coalition material guam housing and urban renewal authority el aureol wasing makararo lele kada melubet tirai kidel adal other belau ralistra ar homeless el kira blura kwam se ngil aisel wasial adal ngara blura kwam aureol giri tirai kidel el homeless el other belau ngara blura kwam kada malmul marami ang al aisem sel kuk isela trust talk challenge tiang media sensational clol challenge ra social media el adra abulul adma batokol belua ma batokol ada wayal wesa bashul loita ko miringi wasya singringi seral breed e mormu ay kel gomi wasya singringi ra uriu rat maklil mo clean ma tianga batokol ada amru ringi ra social media mardi hutsul adma batokol organization samru ringi esel ay malik youth el tirkang ayuda ra ay malik evangelical church samlo ngel wayalo mga taklir el Mr. Harrison ngirairik la sowala daw pengkang direct sensera social studies ra ay malik mlo kutmaklit ay kidal wayal kotal trust talk challenge loru ngira other belau le part tra activity tira youth there sira March 16 mase ungil ice kada malmol marami ang ice morselo labong al meang al aisen no sabi kalngura mere ila altal sunday ma uriura bolsera ngel ngira kabura blurang isar el late ngira kabura man bedor er other sil bla era kabul tira melil tramo ngira kabura blurang isar amla other siang klela Mr. Andres Madraisau el mobe esel ngira kabura blurang isar matigiling arang ar oldiang tiang la asil Council of Chiefs ra blurang esar mauriu ral kangiringi yang mo makatmok club lunguringi yang mo ngira officialing mo ngira kabura blurang esar adol tirak ra isengel mo ngira kaburang esar mo head of state ra ang SR state tirakal mo member ra council ra blurang esar tirakal mo join tirakal batokal Chiefs ra blue belau mo member sil Palau Council of Chiefs congratulations sil mura beesel maangi ra kabo Andres Andres Madraisau tol tirak ra ay single kuk Mr. Alonso Kyota aku miltut kelmor dialul el ngia ongeru ruba kara ngarai ra state ra hirai mase ngil ice el mortir kay del terul maamalu laigal ngarababal tuira state rairai ma state ra esar ay ke amegal aisen no sabi el malmera el altal sunday ya ay samrael
Akang klika olgari le me igam selguk mel sande kluten melola babes kumal masula lo mesera TMC Channel 8 epong mesel mel sande.